Sorkar atum rong ka chileng atuar kilang le ong jo rat thur pakpen harlong ker ke tho chicken lek thia rong karen ka chi tholong je phan pura rong isia rat sai gi klen pon school along mobile phone ke pon pedia je phan KSA KSU ke pachini BJYM pen World Thalassemia Week ke talon Miss Teen Super Global International India jai megalong best ram walk anong e chipalong du tholindo rong aje talon pon Kardom, ni Liberty Life Tanbang ki Samirini Malin Timungpi, las nonang ton ben berta arju panik tha. Nijang Karbiang long ke parlo, lakha troxy Kopili constituency arlo, jiriso ni hangarong, arara tumpen harlong ki arketho. BJP government atu mayalong tinta development alang inje ponlo, sita Kopili constituency arlo, jiriso ni hangarong kedamatowar thangnata, kilang kawe jok pini arua chiklo ni phai krehiniarni, jiriso ni hangarong arara tum jungjung pen towar harlong ki arketho. Labang so to work kasalam pon jipan juriso ni hangarong araratu 20 number by thalang so MLA Rup Singh Teron lapen local MEC Pawan Kumar Rai phan mayalong kar judun ho to work kasalam jipan fana ve pusi juriso ni hangarong araraphan jipon sonsi rong araratum osomar school kidun dun kasik sak theu lapen kiso kyun e pusi tami hospital ka jipon kasik sak theu asi sai jok je rong arat chingrum si harlong ke er ke thokponang koklo pusi rong araratum pen ninje porinti West Karbiang Bureau Chief Joram Kotha report. Political atum aningkan lang hai pon bom ta mane dak ni itu rong asu atum hiri to wara pan anga kudun ta mata pon pe la pen lidar ke dopi da suara kaki krong dun ke antara su to war son pan badu lidar atum ta kamat hapon abida da join si nó ní itu là itu rat lo jong lo là gì tovar hai nó thu ong lo anu tin cái bà tum manta ni harong khan ni so sa mo sa pu bang ki do pon lo là barikha hiri non nang le lo la su prote badu arong amunita la pon ka halat ka pheri mimi a son si doktor lo athema na barikha ho prote aking kudondon heri anki isi alang podam lote ajo jirlu firlu putami kisun putami putu ponon 108 pu che hango tuar kainu ajok lahahi ponal upload ni ha pari ai ni ha rong nake lamahi tuar mimi tu lason ai heri aning kanika ningkan tike pokel rong barim lo antara rong barim lo pu wai pas dami la tuar is son anta an akapreka hiri aski rupel apani rupel la tuar jong la rabis nang thok pitha panda lidan de dopik anta tuar hiri la rabis nang thok pipi amala puti non jong mang ke nitum sai jok je ong lo cupu anta lama je aku nang hang lata kiri abe jiru ceng bong ni hang rong nik pining pen penanganan ning kan pen samila bang soto warolong apong political party tu ke hai de lo non phong bang kela BJP government lada Kopili constituency long ke Pawan Kumar Rai si cugi dam tang nang hai lo la pen non apong dalang si cubom lo sita laso atowara bang kaita miun masih phong kilo alang lilong kedam to war ki mile peta rabisan ang thokta pusta alang libang ke phana be pusi kaita ningi lasi non phong bang ke litum methang jongjung pensi chokhorot sila bang so to war bang tum non salam bom lo Nijang Karbiang long Chinthong constituency ke parlo chicken lek thiarong non puar ni anta karen mate meche thordon long lepin lang pusi lam the che pak lang pon chicken lek thiarong pining pen ningkan pholo karena rihing ka silampon bon sitami piniar ni anta akik ni akilok ne theglong lelang lapen chithorlong lelang anto takalisi karena ri nang kihing put anta rongisi thur paksi karena ri kihing dun puta lam the chipaklang pon lasi ana ke prapen karen ka chithorlong je phan MAC avijit kro phan tuning report lapen rongjang phong pen chicken adak sitami towar mesen ben ka chhelat long je phan pura towar nang people wek nang ji buda chicken rong arat tuning report riti Kota dang sopen bertalai perongke Rajiv Hanse report. Lekharong, anidak isi PF sentarang kangalong nitum gagren puta kala
nitum ni kan proxy bag dolo tonghong mane nitumai atentar geren kangkir puthagala nasiletum pinian tanitum line safa lo pinia anaran nitum jitong perlo nitum hokpet ke pini penar baso align mane garen puthagala nitum han nang rabek nang po mami nang luek nang po nitum ta tikena sentar mane tum tikena PS area tum arat tumaphan penedak nitum sinthong tiken Tadi nang ni tumarong bangke solar lah pesona pilih doma. abi solar nang lela Bang so karena pos komentusi nang elon telaba. 2018 ni kan sila so apu bang nang ilo Tang dia kontraktor men hai hunang tum cini man ta. kontraktor fasa bang ke krosang hupu dak langhan ini tum dak lon thongar kep an dolo Dator rongbong khadalong school charlie bong sumar tu mobile phone ki ot krai ke chalom le apia potu laso putha matha pangching nangji athe quality education na putha thidum katora doji Dator long model degree college doko kapita ladakari soi jangatung ke charlie jumpe admission and pen college shirai kom du nangji athe laki litum property lopusi KSA Dator ro meipu longchong bepen KSU duar bogre ro bidisar amoron tirang pen phirang ke mai long pangdak ko Hanboka pen Bertalai Phirangke Robinson Killing Report. Bangsa kulit long ke nake itu kado kawita imithang ahum porti lo kusi itu jelaka pananji dan mathanji bangsa kulit apan ke itu singhon do nanji la sini itu ke damtang por la pen pini le thos ka ben itu pada non akimi bangsa National Education Policy bangsa lam hai hui ta ben itu kachingki chithan pinian thomni lo Dasila dak kecari penungji askop koprek dopi kopotsi khala itu kacini tu lopen ke kethek dunong pen kecari dunong pen ateng itu kacingki kecethan pen ateng ke bepiglo basika do babe tu mantame juningre tu hembet angtaran kecari dam hedu puni dam de mesena nam no stamil itu mithang lokero no mesena police nam lotan pike itu jong si bada RDP dunde lopen kecari thade pulutan de ke bang jilangar ni itu malong kilong du namji government pen kipi panangji scheme he stamil itu maksa police no ke pop ki tu ko kahai posi ni itu na thapo Cardinal Thomas Council Education Department pen kaplan pon aron teng pen and first time non apuro ba itu angkang along lopen lamangso arta ki jumo somaratung mobile cell phone ke use ki kathak pe mane kachi hung pi ka school kidu na long stame toar kita mahut stame on uniform pe natum mobile bear pon bom theglong di laben ot pon dom theglong na sonsi lamangso mobile cell phone android mobile pe natum on uniform address pe namasi natum reels ka silang na hai ka theglong ilitum do manu da theglong masi labang chilang na da laben laso culture pe age hula quality education long pe kachira babe laben ili product lam thei pu lalo Emi school student tum kado ka bi pan pe ongdung atuma bank ke labangso mobile lo mirit lapen dimirit dimisen kain udah hack gedet kahai dasi ladak labangso mobile lo mithe apu maso si otan lopot aling ngamar mus tane gulong doek dimiren ceng lo kahindu anta do dasi lahai no kapang to je phan lo charlie a hem along kidam unti ko hoda bank ke kapai ne de je phan bank ke litum ladak non chilang pet organization lo charlie asong do amen sabe lagame chedon de dasi labangso long lo bank ke apa ya posun tame chilang nei check and balance cp do nei apena first tame hula to so school long se so smart to bichari dun ke doma apen mobile ke do ka veima la ke hala school department hala da teacher tum se tame la bangke alang tum check and balance bini to lang mat anu se kapan tur ponje pan apa ya apu apena guardian tum adu itu same la bang so ang deng long chilang ben ini tum smart tum school dam ben pp ma da chari lahai ka do ka be tum bang so ang deng long chilang pammi kirap kiri ma chilang pammi ko si ning dilo la pen bang so ang deng long ini tum kai ke ada no ma ki kita same lo chari so long tum kema budan same kai ke bang so ang deng lang ni banata ki bisu dilo la si no pro ka do ini tum chitong pe la bang so alam ka be no ala kan apa kini pon kan tum long ka klan long apor long apor ka do iman akiru pilo la si BJYM Kopili Mondol pen Khironi Model Hospital along World Thalassemia Week talon pon lasohut Dr. Ashim Manta pen chenglok ongdung atum chitong dunsi avi kachipi dun atum phan certificate pajur pon West Caribbean Long Bureau Chief Joram Kothar report সার্টিফিকেট খিনিৰ কাম এতিয়া তেওঁলোকে লিখি কৰি আছে ব্লাড ডোনেশ্যন কেম্প শেষ হোৱাৰ লগে লগে সাৰ্টিফিকেট প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা যাব এই সার্টিফিকেট কিবা কামত আহিব নেকি নিশ্চয় কামত আহে আজি কিমান জনে মানে ব্লাড ডোনেশ্যন দিয়া হৈছে আজি বৰ্তমান এতিয়ালৈকেতো 5 জনে দিয়া হৈ গ'ল আৰু আমাৰ আহি আছে মেম্বাৰসকল BJYMৰ
যিমান পাৰোঁ আমি বেছিকৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আপোনালোকে টাৰ্গেট কিমানজনৰ কাৰণে ব্লাড ডনেশ্যন? এনে আমি আজি 25জনৰ টাৰ্গেট লৈছোঁ। বিকজ অফ এইটো আপোনালোকে জানে 8 মে'ত থেলাচিমিয়া ডে আছিলে, তো আমি গোটেই সপ্তাহটো থেলাচিমিয়া উইক হিচাপে অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। তো সেইকাৰণে আমাক এতিয়া BJYM-এ কপিলী মণ্ডল আমাক ইয়াত মাতি পেলাই এইটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে। চ' এতিয়ালৈকে ভালেখিনি আমাৰ কালেকশ্যন হৈছে, চ' আমি সুখী। Nijang Karbi Anglong ki parlo Lakha Troxy Kopili constituency arlo Kheroni Rongkhang Tuya Maker Chandra Singh Teron Lapin Liling Hi Pi Asopi Sneha Teron Pipen Goa Long Kibi Pon Miss Teen Global International Kachepate Ponalo Kicheng Sianong A Chipalong Du Karbi Anglong Aphan Isi Nong Meke Wan Pi Goa Rong Supia Long Kibi Pon Miss Teen Super Global International India Long Nijang Karbi Anglong Kheroni Rongkhang Tuipen Kicheng Sianong A Chipalong Du Anong A Best Rainwalk Miss Sneha Teron Pi Apomen Chandra Singh Teron Apayamen Liling Hipi Lapen Alang Liki Charlie Ke HSLC Yang Dengsi Pining Kitok Dunla Lapen Bangso Joine Pini Sneha Teron Pi Aphan Kangthum Karnidun Hojai Karbi Lo Charlie Asonga Tumpen Hojai Railway Station along An Pali Dunpen Karbi Poho Pen Archopon Lapen Bangso along Jengkha KSC Branch Meipu Lukasentiso Chitongdo West Karbi Anglong Bureau Chief Joram Kathar Nilimen Sneha Teron Pi Nili ke West Karbi Anglong Kheroni Pen Nili Goa Long Chapate Dunlong ang lapar ang pagke Miss Teen Super Global International Miss Teen India title winner Chapalong dito. Dipu Chinthong MSC constituency arlo Amsera Long Kharwang Akhetum Tholin Do Rong Aje Talonpon Laso Arong Aje Sok Chilivar Via Kosi ke Talonpon News Desk Virta Live Pini Virta Bangke Lapang Sikang Ton Panikla Lying Bomb Tha Virta Live